Jedina udruga u Hrvatskoj koja pokušava osobama s invaliditetom približiti komunikacijske tehnologije je centar Up to Date. Oni će se potruditi približiti komunikacijske tehnologije i osobama koje imaju poteškoća sa vidom, bilo slijepe, bilo slabovidne osobe. O tome što se sve može naučiti, koliko je informatička edukacija bitna, pogledajmo u priči. 32-godišnja Marija Liva Jušić oslijepila je s 25 godina zbog dijabetesa. Ja sam po struci diplomirani inženjer računarstva, a u to vrijeme kad se to sve izdogađalo sam radila u srednjoj školi kao profesorica matematike i informatike. I kad je gubitak vida bio definitivan, nadležne komisije su ustanovile da sam ja radno nesposobna i bez mogućnosti da mi pruže nekakav vid prekvalifikacije, niti sam ja mogla takvo što birati. Uz podršku obitelji 9 mjeseci odlazila je na rehabilitaciju. Danas je samostalna, živi sama i radi u centru Up to Date. Centar Up to Date, izvolite. Čujemo se. Putem Skype-a, maila ili telefona Marija pruža pomoć korisnicima koji imaju problem u radu na računalu ili mobitelu. Ljudi su u početku nezainteresirani dok ne shvate zapravo da im to olakšava život u potpunosti. Bilo da se radi o aplikacijama koje su na mobitelu ili o svim mogućnostima koje nudi samo računalo. Uz pružanje pomoći Marija radi i na edukaciji korisnika. Prva stvar koja se treba uraditi je ta da im se demonstrira radna površina. Ja to radim na način da im uzmem njihov dlan, te im na dlanu pokušam dočarati kako zapravo izgleda ta radna površina, pa im svojim prstom po njihovom dlanu demonstriram kako mogu biti ikone posložene, kakvim se redoslijedom, gdje se nalazi statusna traka, što se na njoj nalazi. Nijaz u škalji vid je slabio postupno. Danas je u potpunosti slijep. Najveći problem su nekakve takve specifične situacije, odlasci u trgovinu, u shopping centre, gdje više nisu trgovine sa posluživanjem, nego su samo uslužne trgovine i onda tu je zapravo neophodno korištenje asistenta jer ne mogu ja doći sad tamo po policama i prepipavati da bi pronašao artikl i tako dalje. Pomoć asistenta, odnosno videćeg pratitelja, dobio je u centru Up to Date. Ondje trenutačno rade 2 pratitelja. Ja sam zapravo oduševljen da je to i kod nas krenulo. Ja sam se susreo sa asistentima u Švedskoj ranije, često putujem gore, pa onda vidim kako je to gore organizirano. I zamjerka je kod nas što se to nije ustanovilo kao stalno radno mjesto i kontinuirano, a ne da se radi na bazi projekata, pa onda za ovu godinu ima novaca, za drugu godinu nema novaca. Centar Up to Date financira se prema projektima, kojih je mnogo. Mi se već duži niz godina bavimo novim tehnologijama, baš zato što smo prepoznali ih kao jedan novi prozor, jedan novi alat za osobe s invaliditetom u obrazovanju, u zapošljavanju, u iskorištavanju općenito i slobodnog vremena u komunikaciji. Sve što rade pristupačno je svim kategorijama osoba s invaliditetom, koje njihove usluge sve više prepoznaju.